Mayamsu DigiTek microphone yore wireless microphone ko asise ai lokhoga amtang yeng se ko kari ma se adum affordable of price ni kasu yam kana tang mana te ko maya maman do ai tamna haijara ke mathang ai lokhoga manung na kari yaur ge haibedu aduga mic sisu sigi mic se test toro su yeng se ko kyam phai phate do ai chatlaga blogging do ba khotpa to da dum seasoning ba haitare seasoning ba aduna kidan si microphone si yam kana tang mana te adu ai mathang da haijara ke maya DigiTek ui thok si ko sida ni yaure sina kena do male hogi sound kena noise reduce tawna ba kena do cover hai ta da mariam yaure C type kena male C type cable mariam yaure sa degi 파자 오데 얼마도 kena sina hogi clip chapna ba do da ko Puritang pidang semai capaga tawna ba ani yaure degi sida ani amaga C type to C type adagi C type to khoi iPhone gi kano do type to ma ko iPhone gi do ma iPhone ano wodi huji ayamba C type na to oirabani then simari sina sound kano no thona ba sumaina thinba adugi am leire sida sigo later then later this is DigiTek microphone wireless microphone go DigiTek microphone is minor sida hapa si charge to inewa and sida C type se sida hap thingai na sina thingai na charge to inewa ko adu jo hore ulak uchar ke silok thoni ko sina ngasai kano duga C type or my iPhone ni duma silok thoni ko sida manung charger dum yaujai ba si sma ha kani and si microphone jisi huzik si on tawre yellow color sida on taw doine sida green blue ngala si on ne si off on ko si on ne si samana off on adum affordable of price ni mayam si je hoji ai microphone yaw don ni hoji ngang isina ore microphone jam hapaga amu hairak pe ngang pe matang do amu jarake ade si on ni go si on off ko ade sida battery gi kano thok ni battery level thok ni hor lake ko charge to wana battery level do the hor charge to wana ujarake sina phone sida kan ne C type ai phone pro abe phone pro okay sina C type ki amalai da sina phone hapto ni ko sumaina once C type to C type sida C type sida thilani ko aduga sida ngani ko sumaina then si on ni si maximum sigi maximum go on sima zo on tawge si lok thoga sima zo on tawge si lok thoga tawdu ba ko adagi sida si max on ne ado si video si once video si on dong matam da hello testing sida sumai hakira or si magnet ne ba ko si magnet ni itaga hakira
Vậy nè. Đây có. Xem nào. Dạ đấy. Đây mic test tàu xí có mẹ. Mic xí. Hello testing xí. Ai ghi DigiTek mic ngasi yaw rakle. Amazon da chain gibani adu Amazon da deliver tàu da badagi Delhi dagi khoi inau pa ma tolak pada aina Delhi da deliver ta holaga puhanjarak pani mayam da bazar da chatlaga or any akhoi gi sing pat yamna leibani na jaga jaga da chatlaga blog se kha zum namning bai tare ko Manipur gi hojik chira ba war ba matam sida adu gi aisi mayak si leijabani adum affordable over price ni maman si only sida budi MRP si 5,000 nearly 6,000 hai tare ko 599 5,999 ne ko adu aina si Amazon da hong mani mayam 3,700 nearly adumai pi bani 6,000 3,684 or 5 adumai ko sina mic testing ni hello mic testing si meter kanagumba 40 meter lam sale abe adu pairaga ne kitang laptop ne se phaniam lape ko se meter si meter 20-30 meter di lapa bane ko alo si aina hujing ngang si mic se adum distance adu leide ado khare hena so dum si tung khare hena chatho su yai ne kidang tung ga halu ne suna koi gi noise control tongna ba do half khab ne ko hello testing say mic testing DigiTek microphone wireless test to ini ko ado hojik se mayam world cup se kamai tawrige world cup se kanana audo bizan no mayam Messi pamna ba Ronaldo pamna ba Neymar pamna ba mayam yaubani tumdom khai khoi nungdang hogolaga yengrangani Mayamsu kosu yengi sini ko mic testing ado manung dai ngai charger gi habido adu matang do mu ai charke ngasai khoi gi charge to bi matang do ni ai mayam da kitang tentak na explain tawjarake asi se hapsan ma yai ba ko hapsan ba dum automatically si vox macha se si manung na hapsan ngana charge to do ne ba chimma pas asida adum ase box macha hida hapsan ngana adum charge tawjare mathanda automatically box sidagi ko natraga asida to box sida 92% hojik yauri ne ba asida ase show to is any C type ki khoi cable kano amna phone ki charger hai tare phone ki charger C type any ama dum thin ba yare sida sumaina ko ta asida ngalani asida percentage to 90 92 93% aise hausi yauri ba ko once 100 ID full charge taw matam da aduna chali ji 6 hours chale hai ko 6 hours kafi ni keno adum any block number adagi chingma na chalu gera adagi pat kumada chalu gera loktak pat chat kera hi tongaga any yare dum kilo thokana ram ngasai achoba adapter hai tar machoba makok ama yawdo adusu ase hapsen ngana automatically sini mayam khoi DigiTek microphone leiru bagi mayam da ngaktang ko mayam su sijinnaba dum nungai ba use to ya ba microphone ni ko set ket kera adagi pai gera ngangning ba mong da ngang ba yai aduna ngasi gi di mayam simatang hida mayang any comment leiraga di makhagi comment box ta comment isibiramo or aigi channel sida subscribe to the sing so subscribe to biramo ai channel sida khoi gi wari sudum libani wari suli lijai adagi matam ni wari aduga aseng budi blog mapan chatla kholaga blog tawbusi damasi yam pamjabani adu kitang matam phangdaba haidora adagi irang sina haigadra mathang makha tarak padai blog namjarake ngasidi sound ni matang ni sound se mayam phai phate ya de sound gi vocal taba nungai te hairina chingbudu mayam makhai comment box ta comment tokshin biramo ngasigi de mayam kainera si thank you everyone thank you yai fare
Yaifare.